na predlog Nušić fondacije, koja je jedan od organizatora u saradnji sa turističkom organizacijom Sokobanje i srednjom školom Branislav Nušić. Veliku logistiku daje nam i Narodna biblioteka Stevan Sremac u Sokobanji, koja je potekla krajem prošle godine. Mi smo dogovorili u aprilu mesecu da napravimo jednu manifestaciju koja će biti u vezi sa boravkom i životom i delom, na kraju krajeva, ne samo sa boravkom našeg najvećeg komediografa Branislava Nušića u Sokobanji, nego i uopšte sa njegovim delom, jer vidite, imamo sjajnu jednu prelepu manifestaciju u Ivanjici, Nušić i Adu, ali Nušić nikako nije bio vezan za to mesto u Srbiji, međutim, prepoznali su u turističkoj organizaciji i uopšte u opštini mogućnost da se napravi jedna turistička atrakcija kao što je taj događaj i ona ima sjajan rast. Nušićevi hajduci neće biti manifestacija poput ove u Ivanjici, to je nešto što je potpuno različito, ali imaće zaista velike efekte i dobre rezultate, nadam se, ne samo po pitanju promocije Sokobanje kao turističke destinacije, već na škole koje nose ime Branislava Nušića u našoj zemlji. I u Republici Srpskoj postoji jedna škola u Banja Luci koja nam dolazi, zapravo čiji učenici dolaze, već uopšte i na popularizaciju Nušićevog dela u ovoj kategoriji, znači kod učenika osnovnih i srednje škole. Jer jedina srednja škola koja nosi naziv Branislava, ime Branislava Nušića je naša srednja škola u Sokobanji. Znači, dolaze nam učenici 6 škola, u goste i naša je 7. Naša škola je domaćin, s tim što će naša škola održati jednu revijalnu predstavu koja je rađena na temu Nušićeve drame Gospođa ministarka, ali ona neće biti u takmičarskoj konkurenciji. Iz prostog razloga, tako smo se u startu i dogovorili, jer bi srednjoškolci bili nelojalna konkurencija učenicima osnovnih škola, jer sve ostale škole koje nose naziv ili ime Branislava Nušića, one su osnovne škole. Tako da su u pitanju učenici mlađih generacija i možda nije u redu da se, srednjoškolci takmiče sa njima, pa su naši srednjoškolci kao pravi domaćini napravili jednu predstavu koja će, biti prikazana u tom revijalnom delu. Inače, manifestacija Nušićevi hajduci se sastoji iz više događaja. Okosnica jeste taj takmičarski deo. Sve škole su imale zadatak da pripreme predstave do 30 minuta, u trajanju do 30 minuta na temu neke od Nušićevih drama, da se time prezentuju. Biće sastavljen žiri od predstavnika opštine, predstavnika svih organizatora i Nušić fondacije koji će ocenjivati te izvedene predstave. Međutim, samo otvaranje u Legatu Milana Mitrovića, koje će se desiti u petak uveče u 18 sati, kada će biti otvorena izložba u galeriji Legatu Milana Mitrovića i tim događajem i biti otvorena manifestacija. Takmičarski deo je u subotu, kao što rekao, u slučaju lepog vremena biće održan i taj, kako smo ga nazvali, hajdučki kros Sokobanjom, gde će učenici imati zadatak da obiđu određene delove Sokobanje koje su u vezi sa boravkom Branislava Nušića u banji, da ih pronađu, to je poput nekog orijentacionog krosa, i da odgovore na postavljena kviz pitanja, skupljaće poene ukoliko tačno odgovore, i jedan izlet je planiran u nedelju pre podne, pre njihovog odlaska. Nadam se da ćemo biti dobri domaćini u saradnji sa, već partnerima sa kojima smo, da tako kažem, potpuno uigrani, a to je srednja škola i Narodna biblioteka. Mislim da smo već celu taj organizacioni plan završili, pošto manifestacija počinje sutra i mislim da neće biti nikakvih problema.